tani du'aayin akkana bareedduun tun eenyu ta'ee udubeessifni jamaa kenna ijoollee teenna hayyoota adda saba kanaaf dhukkubsataatti Nasrii fa'aa fi Oroo Gifteerii fa'aaf akkasuma sagantaa kana ustaazni kenna Abu Mu'aaz warratti hojjannee jechuu qajeelaa taani waan biraa wanni an jedhu jiru tanarratti mee yaada xiqqoo Nasriin hayaada bahu yoo Nasrii yaada beetin jedhe walii qabadhaati parsantii takkaannaa fi telefoonni dhumu na dura chargeraan dhaabduuf deema shibaba ke السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام جزاك الله خير بارك الله فيك شيخنا أكرمك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وني دعاء ترانو إنه يسكنا دعاء إيدا غير ربي كنا دينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيدا دين نميرو كفلو دونتاني نسمع باللسنة غير ربي تتنو يجسي سوكبا كان غير ربي كنا توبن nama tokko rabbiin umrii haadheeressu ni jira lubbuudhaan ilma sheeka kennaa ilma jisaniiti yoo bonni wayii ka'ee du'aa kadhu jedhaniin abboo badii kiyyaaf rabbiin bona fide jedha yoo namni wayii miidhaa wayii naannootti argame abboo sababa kiyyaa rabbi ummata kana miidhaara yaa rabbi badii tiyyaaf ummata miidhin jedhee bo'aa namni sun ajaa'iba rabbi ni jira lubbuudhaan kanaaf oduu marti akkasitti rabbii kenna kadhanne rabbi nu awwaata جزاكم الله خيرا ان شاء الله نصري منسى دورسنسي استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كم يرتلنا يا كيسني كم جرت akka nama oromoo biyya jiru tokkotti waan tokko waan Nasriin kaasirratti dubbachuun barbaada waa'ee gargaarsaa kana wal qabate wanti tokko waan doftee walii galee bira dhufnee du'aan biraa sooftaniiti bikkasan waan biraa waan nuyi jaa dhufnesan maal isin fakkaate Nasri gargaarsa kanarratti Oromoon diasporaa namni biyya Arabaallee jiru biyya Awurooppaallee jiru Ameerikaallee jiru hedduu gama hundaan Oromoo bira dhaabbatee kun ragaa jiru guyyaa takka Oromoo biraan hafne haqni garuu beekuu qabnu takka gargaarsi mallaqaa ummata keenya du'a baasuu hin dandeenye du'a ummata keenya hambisuu hin dandeenye anamma kan jedhu gaafa ati har'a namni shanii du'ee nama shanii gargaartu buroomoo 50 si ajjeesani kana waan ta'eef amma biyya keessatti haala jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef atiin sadarkaan siyaasa biyya kanallee yeroo hamaa fi haalli tilmaamuun nama dhibu keessallee jirra kana waan ta'eef rakkoo Oromoo bu'uurarraa furuuf maaltu barbaachisaa osoo xiyyeeffanne because gargaarsi mallaqaa har'a nama shan nyaachisuu dandeessaa boruu nama 50 du'arraa oolchuu hin danda'u waan ta'eef yoo gargaarta hedduu gargaartanii jirtanii ragaa qabatama waa uummanni beeku garuu uummata keenya du'a oolchuu hin dandeenye nama baay'ee beela oolchitanii jirtani nama baay'ee tuffiftanii jirtan kun haqa jiru garuu du'a Oromoo dhaabuu hin dandeenye gargaarsi suni kanaaf amma namni du'eeti kan hafe jiraachuu danda'u qaba qabsoon Oromoo qabsoon hayyoota teenyaa sochiin amma goonu waan du'a qe'ee Oromooti buqqisu ta'uu danda'u qaba gaafa sanii namni keenya gadadoo fi roorroo jalaa kan ba'u gaafa gadadoo fi roorroo jalaa ba'eedha biyya kana keessatti nageenyi illee dhufee namni illee nyaatee kan bulu kan nyaate illee yoo nyaate illee kan siisifaa'u har'a garuu Nasrii kaateen fakkeenyaaf nama buqqaan kana waan qabdu kutattee osoo gargaarteeti boru kasan caalu siif ajjeesani hambisuu hin danda'u jechuudha kanaaf waan dhibee ta'ee ummata Oromoo goolaa jiru kan Oromiyaa goolaa jiru kana du'a qe'ee keenya baasuu dide kana baasuu irratti osoo xiyyeeffanneen baay'ee gaarii natti fakkaata akka nama biyya jiru tokkotti illee wanti an isin dhaamu kanuma tanmarra walii galee jazakumullahu khairan rabbuun risaadee yaa ulfaadha inni lammaffaan ammoo wanti an asirratti kaasuun barbaachisu dhiifama naa godhaatiin addunyaan keessa jiru dubbii kana ija siyaasaatti illee ilaaluun gaariidha beektanii amma waa'ee amantii gaafa dhufee shirriyaa dhiifaatu jira isaanii dhiifna isaan keessa seenneen dubbannu garuu siyaasni kun akkaataan amma globalizationii keessa jirru kuni dhiibbaa mataa isaa qaba beektanii siyaasa biyya takkaa keessatti akkaataan dur ijaarama empayiruma biyya tanaarraa kaasee ummata Oromoo kana dhiibame gargaarsa eenyu dhageettii illee dhabsiise miidhama isaanii akka
oreegama baay'ee kafalu darraa hedduu argu kan godhe keessaa hojii dippiloomaasii kana. So yeroo ammaatti addunyaa irratti miidiyaan influential ta'e kamidha? Mainly Twitter irra osoo xiyyeeffannee baay'ee gaariidha. Kan gara amantiidhaa ustaazonni keenya jiranii sheekonni hedduun jiranii irratti haa dalagani. Garuu Facebook more TikTok irraa amma addunyaan more kan dhageettu warri Tigraay kun baay'ee dhiibbaa guddaa kan uuman mootummaa biyya tanaa laamsheessanii harkaan kennachiisan karaa Twitteriitiin. Yoo agartan akkaataa isaatti deeman baay'ee ajaa'ibsiisaadha. So isaan irraa barachuu danda'uu qabna. Nuyi gama hundaan waan dandeenyu nurraan hafinidha haa goonu. Galatooma jazaakumullahu khairan wanti biyya keessa jiru wanti Oromoon gootu hundiyyuu baay'ee namatti tola. Because nama haqa namaa tuquuf illee hin deemtu Oromoon haqa ishii gaafatti. Mirga namaa balleessuuf hin deemtu mirga ishii gaafatti. Kun gara rabbiitiinis gama namaatiinis baay'ee wanna fudhatama qabu beektanii. Warri cubbuu hojjetee nama miidhuu fi qabsooftu warri mirga ofii barbaaduuf mirga namaa balleessuuf deemtu biyya kana keessa hin jirti. Inshallah homaa hin taanu yeroo ammaa tokkummaan keenya deebi'ee akka galteetti itti fayyadamnee rabbiin maybe hin beeku haaluma miidiyaa kanarra jiru laaleeti wanna kana fideen jedhee yaada. Wanti kun deebisee uummata alaa keessa afaan tokko dubbisee environmentiin kun haalli kun conditioning kun akka hin banne Nasriin fa warri miidiyaa harkaa qabdan irratti jabaadha. Deebi'ee tokkummaan Oromoo akka hin bittinnoofne because boru seenaafis seeraafis dhaloonni takka lama jedhee lakkaa'ee isin deebisutu jira. Kanaaf waanuma isinirraa waanuma rabbi barbaadu namnis barbaadu hojjedhaa tokkummaan kun deebi'ee akka hin diigamne akka nu jalaan bittinnoofne godhaa. Rabbi nu haa gargaaru haqa keenyaaf falmannaa dhugaa mirga keenyaaf falmannaa ni moona inshallah. Shakiin takkan jirtu galatoomaa tanuma isiniin jechuu barbaadeeti. Jazakallah khair ulfaadhu Munessa yeroo hedduu yaada bareedaa keettaa rabbi umrii si adeeressu. Fiigoo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtanii? Asiyaa galcha. Naga jirtanii? Ibrahim. Kum Allah ya Ibrahim. Alhamdulillah. Asiyaa galcha. Ani mul'ata Asiyaa galcha. Wanta jettanii isin bira waan dubbanuu dhaamsi takkatti waa hinaafee ol bahee wanta hinaafee maaliif jettanii du'aayin teessanii qabsoodha ummata kana ni gargaarti ni dhagahamtilee rabbi biratti illee ol fudhamtee dhagahamti garuu rabbii jedhaati nutti kadhattanii nu fixaa jirti ima nufitti ima noo kadhattanii ومتك إسينوتي كاتي أوروميا كذا إثيوبيا تنا أفاني سنين بوتو إسين أفاني سنابوت إسينو في تاجرة إسينو أجهزة جرا أما مرمكينة جته غوندر إنجرا إثيوبيا تنا نوتين كاسيناتي أوروميا مي أفاني سنابوتو أوروميا تنا نوكتا إسين جالنا إسين كبانيا أباكينا هيوكينا إسين إنجرا جبات هيو تجرانين أكا كانيف أكا دم كانيف أكا سو فرقة بتنيفي yeroon amma achi waa nafne du'aayi nu godha akka jarlee dammaqan akka siyaasaa gargaraatti waliin nyaanne akka tokkummaan Oromiyaaf salphina kana keessa akka baanu du'aayi nu godha isinin jedha irra jirtanii nu jabaadha nu kakaasaa isinin jedha ulfaadha galatooma tanuma dubbachuu jazakallahu khair barakallahu fiik ulfaadha isinillee nu galatooma nagaa biyya sanitti buus yoo jennu hedduu jira wal keessa سنيب جنة مالي وامبراتي ميتي مالي في نما زالما دعائي كدت جنانا كظلمين سنة تلفني في جينام توكو يروتوكو سعوديتي إمام مزيداتي سنيب مالي وامبراتي ميتي شيخ إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله حيا الله قاري إبراهيم كيف حالك الحمد لله رب العالمين أولا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير عن نفسي أنا من سوريا من الشام أهلا وسهلا أهلا وسهلا بارك الله فيكم وشكرا لكم الله يحفظك الحمد لله رب العالمين إننا من الإسلام نعم ونحمد الله على نعمة الإسلام نشكر الله سبحانه وتعالى ونحن كمسلمين يجب علينا تجديد التوبة وكثرة الاستغفار أكيد صحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا فأنا أقرأ القرآن ولكن طلعت لتنويه عن أمر ما في التيك توك قليل جدا
يعني يسووا غرف مثل هذه الغرفة، غرف العياذ بالله أغاني وجميع الأنواع. يعني لو كان يخصص لنفسه لو ساعة في اليوم يا أخي العزيز، يعني الحمد لله رب العالمين. والله أنا من تقريبا من 3 ساعات كان عندكم الأخ أورو كان موجود، كنت موجود، ولكن لم تتيح لي الفرصة أن أصعد للأعلى بسبب الزحمة وبسبب الموضوع خاص، عشان كذا على الموضوع تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لكم، جزاكم الله خير. الله يطول الله عمرك. آمين. الله أحسنت يا شيخ إبراهيم، أحسنت. الله يبارك. بيت مجال غير تعال كل يوم تقرأ عندنا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. يا غالي. آمين. نعطي مجال لغيرنا. جزاكم الله خير. شيخ قاسم السلام عليكم. أنا نرجع مجيء سنجرات الأستاذ نصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. آسيان كنوتي أستاذ قاسم وينكم؟ كنو شكلها جالس كنوكم؟ صافي اللي نسافه لاكي يا طيب لاكي. بارك الله فيك. ما سؤالا قصدي كيسا كان كوتيرا قصدي كوتيرا والله إنه قد نفع سوق قد نفع أنا يوم فما أنا كبين أن كنا سبحانه ما يوم من فما رحمتنا أقول مالي نما لا لا قصدي أنا أقول أنا تعطاني أنا بيلينا قصدي أقول أستاذ نكر رامباني آسيا ده يوم كمل الرامبان ورا كم تبى تربط من المرة آسيا لاكي يا أستاذ آسيا ما انتبهت والله ما انتبهت. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالله من فين جبت لغة الأورومو؟ تتكلم الأورومو يعني بالقريب شفتوا فيديوهاتك. نم بخبر الرأي بخبر دورة هدون دبت. الله أكبر. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. نجرة عرس نجرة. ما شاء الله. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ شيخ دخينا الحمد لله رب العالمين، أنا بخير وانبسطت كتير الحمد لله. يا رب. لا الله سبحانه وتعالى مسقانا يقبل حقيقة. أنا ربي بيخا بوئتي نجرة هدوم بوئتي نجرة ناصر وجيس دبتي نجرة، لكن الحمد لله رب العالمين وان ربي جاي يهونات الله ያለው ነገር سبحان الخالق ይሆናል። ምንድነው እሱ? እኔ መቼም ከናንተ ባላቅም ሼክ ሪያድ እኔን ያቁኛል፣ እርሶ ያቁኛል፣ እኔን ናስሮም ያቀኛል ረጅም ጊዜ በላ ኢላሃ ኢላላህ መንገድ እህትና ወንድሞች ነን። እኔ ዘሬ ውስጥ አላህ በሚያቀው سبحان الخالق የኦሮሞም ዘር የአማራም ዘር አለብኝ። ከሁሉ ነገር ደግሞ የሚበልጠው ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው። እየሆነ ያለው ነገር እንደ አንድ ሙስሊም ያቃጥላል፣ ያስለቅሳል እየሆነ ያለው ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም سبحان الخالق ቁርአኑን እናንተ ታውቁታላችሁ። ያ አዩሃ الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم። ይሄ ነው አይደል አላህ ያለው سبحان الخالق። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ አይደለም ያለው إن أكرمكم عند الله أتقاكم። ሁላችንም ደግሞ ወደ አላህ ተመላሾች ነን አይደለም። እኔ ናስር ወንድሜ ወይ እኔ እህቱ የማይሆን መንገር ላይ ሲያይ
ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር የሚያጣላ ገላይ ሲያይ አልቅሶ ለኔ ዱዓ አርጎ ነግሮኝ ሊመልሰኝ ይገባል በምችለው ቋንቋ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ አይደለ እዛ አገር ላይ የሞቱት በቁጥር ሲቆጠር ላኢላሃ ኢላላህ ያሉ ወንድሞቻችን ብዙ ናቸው የሌላም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆን አንድ ነፍስ አላሁ ረቡል ዒዛ እንዳይጠፋ ነው ያለው አይደለ ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ربي بيخا እኔ ናስር የሸሃዳ ወንድሜ ነው እኔን ጀሃነም የሚያስገባ ስራ ላይ ካየ ናስር ሊጮህ ይገባል እሱንም እንደዛው አንድ ሰው ለዘሩ ለምን ትረዳለህ ዘር ለምን ትወዳለህ የለም ዲን አልእስላም ላይ ይወዳል ሰው ዘሩ ለዘሩም ይረዳል ግን ምንድነው አላሁ ረቡል ዒዛ ከፈጠረው ፍጡር ጋር ስንት ነፍስ እየወደቀ የኔም ብቻ አንስጅ የኔ ዘር እንዴት ይሞታል ብዬ ካልኩኝ የሌላውን አላህ አይደል የፈጠረው ሱብሃነል ኻሊቅ ሐቂሚቲ እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለው እንደ ላኢላሃ ኢላላህ ነው ማውራት የፈለኩት እንደ ላኢላሃ ኢላላህ አላህ ነው የሚያስተነፍሰን ሱብሃነል ኻሊቅ አላህ ነው ሩህም የሰጠን አይደል ሚቲ ነው አይደል እኔ አሁን በቪዲዮ ያው ሼክ ስለሆኑ ነው በቪዲዮ ለማክበር ብዬ ነው እንጂ ቪዲዮ ከያኒም በናበር ላኪን ሼክ ወደ ከኛ ሚቲ ሪስፔክት ይጅራበር አየ ጀዛከላህ ኸይር ናስሩ ለአላህ ብዬ ነው የምወድህ እሺ የኔ ወንድም እሺ አንዳንዴ ያው ታውቃለህ በሚገባ ቋንቋ ካልተናገረ ወላሂ እኔ አልቅሻለሁ አላህ ያውቀዋል ባየሁት ነገር እኔም አልቅሻለሁ እሺ የኔ ወንድም እኔ ስናገር በአላህ መንገድ አላህ ፊት እንቀርባለን እኔም አንተ ያው ሐሳብሽን ስጨርሽ እኔም የማብራራልሽ ነገር ስላለ ጨርሽ ችግር የለውም አይ እና ለሌላ ፈለኩት ምንድነው ግን ዛሬ ኡስታዝ ሼክ ሪያድ ጠርተው እዚህ ሲያወያዩ ደግሞ ሁለት ኡስታዞች ከብተው ሲናገሩ ወላሂ ተደሰትኩኝ ምክንያቱም እኛ እርዳታንም የምንፈልገው የመጀመሪያው ከአላህ ነው ሱብሃነል ኻሊቅ ሰበቡን ደግሞ እናደርሳለን በመንችለው ነገር አንድ ሰው ሲጎዳ መጥቀምና ለዛ ሰው ከጎኑ መቆም ግዴታችን ነው ዲናችንም ያዘናል ግን السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم جنة سلام